Шамсия жана камария тамгалары. Араб тилинде тамгалар шамсия жана камария болуп экиге бөлүнөт. Шамсия эгер Алиф, лам, кошулган сөз шамсия тамгаларынын бири менен башталса, анда лам, тамгасы окулбайт жана сөздүн башындагы шамсия тамгасы таштиктүү болуп окулат. Камария эгер алиф, лам, кошулган сөз камария тамгаларынын бири менен башталса, анда лам, тамгасы сүкүндүү болуп ачык окулат. Камария тамгалары: хамза, ба, гойн, ха, джим, каф, вау, ха, фа, عين قاف يا ميم ها. Камария тамгаларынын мисалдары: الأول الباطن الغفار الحليم الجليل الكبير الولي الخافض الفتاح العدل القوي اليتيم المقسط الهادي. Шамсия тамгалары: طا ثا صاد را تا ذال نون دال سين شين ضاد ظا زا لام. Шамсия тамгаларынын мисалдары: الطلب الثمر الصبور الرحمن التواب الذهب النافع الدخل السلام الشهيد الضار الظاهر الزبد اللطيف